Chang Atlantic chi sobe somi sarshu Finland ki dunja ni gi ringla urusu da sanje kewe sanzam ki gago nam go jab yobase. Tine sung sapubu ni mor sanzam gago khaji go chene soda chebe kabla nedam yu chin meba shekap gyardu go jabase du. Finland sanzam leje ki thuju wa Finland la dongyu ni urusu nading sungren ki maktab shikre chi judu. The first time Russia has used this kind of Finland ki takju chesamsu urusu tabshu te tingtangbo nidon chonga chudulor peju tambare tedu changjo sanzam gago Lapland la neda chigwa the debare konzu tende chegyuni Finland tang NATO da tadung arida Finland wala chudun shaba tezola dalen tangba yinsi chejudu. Finland da urusu wala sanzam gyanda kilometer chigdo sumye shibjul ha yobatang sanzam la jariso mebaten Korean che kabu yudu. Gekab deling tukche tujo wa ngakdong che shi yoba Finland ki shege yogyang urusu tedar ngulen chigi mebredu. We have seen that the Russian authorities 우르스 슝기 퇴저와 소 산zamla 조주 로바다 람든 체방 안주 통송 산zam 게줄 콘술 깡코테 요레 로데르 콘술 시주 교단에 미남 라왕가 핀란드 땅용구도 지주유 they freely 핀란드 슝기 랑이 유럽 냠레다 장 아틀란티 친이 소베 소미 임베 차네 우르스다 산zam 숭교다 덴자 체 토르 돈체 산zam 따도기 팀자식 조두르 체슈여도 Finland ki mimangbu chedan deni urusul konsul kunleng lobar zishin yobase. It's because we joined NATO and we have been Nganzu chang Atlantic chi chobanan zuwa ta Ukraine ki mala gyabyo chezan konsul tenda chebase tenda yindu chedan teni urusu Finland ngeche tangbata ure jijudu. This hybrid war. Dini naten sungde ki maashire ti gyabchon karire sena ngalu chikar Finland NATO na zuwa ta tene America da nyamdu gesung kenge shabase jijudu. With the USA. Longo juja mangbo Finland ki parne gegab cheba ta urusu da tunde yongdab che yu. Wenga urusu Ukraine ma langba ne sung langshu yuwa chin yoba ma se Finland mi mangi gyabgyu toru chin yoba tang ya Finland da ari war gesung chudun shaba tela urusu yalen lo yu yenji judu. Myroslava Gongadze dambe ne zu pabyu da nyandu shuken sunam yanzom yen.